ibizo kanjalo ngithi yes Alzheimer Alzheimer lalela phela isibhunu by the way Yes, I mean ngiyakuzwa. not isibhunu is German. It was named after udokotela kwaku Alois kwaku 1906 Alois Alzheimer. Uyena udokotela wokuqala wasibona lesifo ngoba kwakune patient babekade benayo le patient ilahlekelwe ama memories akhe memory ngesizulu ingqondo ucabanga ukukhumbula yazi memory sile yeah ingqondo yakho njalo yeah but ukukhumbula yabona le patient yalahlekelwe ikona ukukhumbula I confused patient ne behavior washintsha nje ngendlela aziphethe ngayo umuntu kwangathi uhanjelwa ingqondo so bathi uma sebeyifunda ingqondo ye patient isishonile bathola ukuthi awu lama patient kunento kuthiwa ama protein thizeni kuthiwa amyloid nani nasengqondweni yakhe bathola ukuthi kune network nje kunokungcola bona ngathi kunento ekhulile engqondweni bokumela ngaba yikho khona ukuthi yes ulwembu olukhona engqondweni so yena ukudokotela oqala kwaku Alzheimer so yaqanjwa ngayeke so hayi ngoba igama lilisho into ethize but liqanjwe ngodokotela nje oqala Mam Lady D okuyena owasibona lesifo lesi sisitsona lesifo Mam Lady D lesifo lesi kuyisifo esintshontsha yes inkumbulo yakho or ama memories akho sishintsha ne personality yakho ukuthi besikwazi umuntu ohlekayo umuntu onjani ubona ngihleka nje kanje kuyovela kuphele la ukuhleka yabo sishintshe futhi kodwa nomndeni Mam Lady D ngoba abantu bomndeni baba affected kakhulu ngoba lo muntu uthola ukuthi akasakhumbula izinto akasakhumbula abantu izinto eziningi uyakhohlwa avula amanzi kubhava akhohlwa amanzi ethepheka ekhohlwe so uyabona le nto iyaba affecta kakhulu nabantu abaseduze kwakhe nabamnakekelile uthunolaka kuthiwa besechiza yes kube kuningi okushiwo yashintsha kakhulu Mam Lady D ama emotions akhe ngoba kusuke kusukunento ekhona engqondweni yakhe manje engasahambi ngendlela you know khumbula mhlambe angibe lapho nje engqondweni Mam Lady D khumbula ukuthi ngesikhathi sasikhuluma ngokuthi mulele ebusuku ingqondo yakho that is when ifile izinto ezenzekile ingqondo izosifile ukuthi okay lokho kwenzeke manje kufake le ndawo engqondo le kuyi short term emva kwesikhathi le nto sinesikhathi ihlezi isusu uyibeka so i-filing system yengqondo leyo esebenzayo manje kumuntu onalesifo Mam Lady D kuba nenkinga yako lokho ukufayileka kwe-information okay kuba nenkinga yokuthi umuntu iinformation le ayikhumbule ngoba ingqondo ibeke endaweni ethizi information mase uyikhumbula kumele ikhumbule kwenye indawo kufanele kube nokukhuluma phakathi kwala akade uyibeke khona information nala kumele uyikhumbule khona all right so kumuntu onenkinga ye-Alzheimer Mam Lady D mhlawumbe lento ngase ngichaze ngento esiyaziyo sonke yabo irank yasematekisini irank igcwele amatekisi kakhulukazi ekseni nje igcwele amatekisi erank okay asithi rank ingqondo yakho all right mase sithi itekisi netekisi eyendaweni ezingafani ama cells engqondo yakho all right phakathi etekisini itekisi izophuma ngobani igcwele abantu phakathi all right abantu bama memories akho Mam Lady D bawulwazi bakho bama dates ukuthi washada nini ingane zakho uba namagama nokwazi kwakho ukucabanga nje ilabantu abaphakathi etekisini all right so itekisi izothi misuka la igcwele manje information angithi manje etekisini phakathi izothi mihamba itekisi okay iyo la ekumele ikhunjulwe khona le information le izohamba kulomgaqo okay lo mgaqo mhlambe sothi umgaqo ilama chemicals akhishwa umzimba wakho kuze wena uzikhumbule izinto okay or ama chemicals if une stress azoblocka ukuthi into ingadluli so umgaqo yilama chemicals omzimba nama hormones engeke ngikhulume ngawo ukuthi kunama hormones umzimba wakho nama chemicals owakhiphayo kuze izinto ezithize zenzeke emzimbeni wakho okay la emgaqweni normally kuba nama traffic cop angithi amaphoyisa lo ma traffic cop ke emgaqweni kuzothi amasosha akho umzimba all right so if kukuthi yonke into isebenza kahle kule ngqondo yakho kule rank yakho amatekisi agcwala abantu ahambisa abantu baba sendaweni ethize lokumele baye khona nama traffic cop ajabulile yonke into ihamba kahle but hla wena wane Alzheimer kwenzakalani ke manje la e-taxi rank okay if une Alzheimer kusho ukuthi irank ikhona ingqondo yakho amatekisi akhona ama blood cells akho nabantu bakhona futhi ama memories akho nemicabango nento ozikhumbulayo kukhona phakathi but inkinga ikuphi inkinga yasemgaqweni if kuukuthi umgaqo lo sokunongcolo okuningi okuthelwe la emgaqweni kusho ukuthi le memory manje la yasakwazi ukufikenyelela lokumele uyikhumbule khona wena ngoba umgaqo kuthela udoti emgaqweni
okay ngcolile itekisi ayisakwazi ukudlula itekisi, alright. So ngesikhathi kwenzeka lokho, one le message wena odinga ukuthi uyikhumbule oyifayilile kwenye indawo ayisafiki la ukuthi wena ufanele uyikhumbule khona manje ngenxa ukuthi umgaqo unenkinga. But two, amaphoyisa adinwe manje abona ukuthi le stampede akuphunywa ngani manje erank, akuphunywa ngani erank, okay adinwe nawo amaphoyisa omgaqo, amasosha akho omzimba lawa ngithi. Ngesikhathi edinwa amasosha omzimba ayavuvukala, bona ngathi into avela avuvukala amaphoyisa yabona yabo usigantsonso yabo. Yeah. So ngesikhathi kwenzeka lokho ukuvuvukala kwengqondo yakho ke nawe manje ngoba ama-immune cells akho aqale yavuvukala, and ngesikhathi amaphoyisa lawo kwama-immune cells akho mamlady D abheke ukuthi irank aphuma amatekisi, awasanginakile konke okunye kumele kwenzeke manje la emzimbeni wakho, asedidwe ukuthi aconcentrate la. So manje ne-immune system yakho nento ekugadile ayisakwazi ukuthi yenze eminye imisebenzi, sigade la manje ukuthi heyibo umgaqo uvalekile lana izinto azikwazi ukudlula. Then nezinye izitho zakho zomzimba zibe affected mamlady D, lapho songena khona ipersonality, uthola ukuthi umuntu useyashintsha ke manje abe nokudinwa yabona, akhaliswe ubalo ashintshe nje because amaphoyisa asazinakile ezinye indawo nazo sizigcina siziyonakala, okay. Matekisi lawa ke mamlady D erank angithi azole ayidlishile kuzokuphela upetrol, ngesikhathi kuphela upetrol aseyafake amatekisi, alright, ama brain cells akho ke lawo aseyafa, alright, because manje sokuze kwaphela upetrol kade ayidlisha lento izama ukudlula ayikwazi ukuthi ihambe, alright. Then ama brain cells akho ke manje asefile mamlady D, ngesikhathi ama brain cells akho efa shuthi nerank isiba namateksi ayi-few phela manje, so ushuthi nengqondo yakho isiqala iyashrinka, isiba ncane ingqondo yakho. Ingqondo yakho ayisasebenzi kahle, isebenza ngathi ingqondo yengane, usemdala lo muntu kodwa akasenayo ilogic ukuthi acabanga ukuthi lokhu wrong lokhu right akumele ngikwenze ukuthi, okay. Sishintshile manje ingqondo yakhe, okay.